Ka Meghalaya rengkat batkari borok kawai sisnem puratik menshua kaladon nakajingrit mensim kebakrau nakajingkiu state uknyang jimpang coronavirus ubala salat naphang ya borok kiri kepertai. Deru hakan kasngi sisnem menshua bau menteri rangba kari Narendra Modi ulah penjari dak lockdown tenang bau tu uknyang jimpang unum yoshu banpur ne sapriang syakwi par kibenta jongka jala. Laru ban penkan mau bahag kita gisnam menshua walau tu uknyang jimpang upar po ya Meghalaya Henry kajings bat kajing mensim juga paiba kalalong ke baplat put. Penban lada pai syam Meghalaya tang sisnem ru padap bau tu uknyang jimpang upoi kipaiba kilas dang makin sting bat ikumba kilaklet ru bau tu uknyang jimpang udang don hakajala. Tik kumba lapan pau do chief whip jong kaleng persya ba piti sokmi hakisis nem duna menshua ukobet ula penting pensirlut yakin nong syong ka Meghalaya hari mentapat i kumba kilaklet yau te kunyang jimpang kajingwan ju coronavirus hapo ka pathai hi barok wei hapo ka India hi barok wei ka bang thop ya ka Meghalaya jungi mantaw ladap long system te prime minister Narendra Modi ro declare lockdown hak absentee ke march jong snem arja arpho te mentah kan matala pai ya kanika matala jan poi la dap system latam system matala latam system nakaliang jungi don kamani kentu ya ki pajba long to house nem hauni borok system nakaliang jong ki pajba kila sim khiam ha kamani da daldi la dia dikai ke bangadon ni ka por mata di khamtam ha ke shpo banai ke bladap nglaban ong ba ukora virus ubi ki pajba sistem ngelap sistem menshua coronavirus ube paiba menta pada i gemba ube paiba coronavirus di coronavirus i ka i bang i menta ulang tot ka bor di habla tot ka bor pisung tu ka long skin saja de to kombo ka long matahi ka pathai barok we India jungi ka long ba kedon kata ka long ka jing berkhat yo ka don ka second wave pi ke long hanga tinga i tangan di kawai tong ngide banyada ngidon kam bangin pangkrea madarawan kum kata second wave pro ngidon kam pangkrea hendrai kumangi man ausnam arpho khamtam gitu kibala habala nang jurbhan do gitu ki April May June July ter hado gi nabo Desember nang jurbha pangkrea kum tu pan mengai scam kalong ba nagaliang juga ngidon ka jigemen kalau benar kalian jungi ngeda dia ke sarkar ka jada de borok ngin sim jingeda de scam kalong ba ka second wave ka i mengahi kan dum bor hadu kata pitang ini masuk hani ka we ay kanu ka jingpang ka ba mengiyo kanu ka jingpang ka bangiyo ilaban ong hani ka por mata tadang iyo ka jingpang ka ba lamno ka jing kanu ka jingpang ka banikong habanikong ka laban ka jingpang ka laban sita hadu kata mengpoi kepor melak si bersumar. Hadin pendek bala jam pan di layak kum tu tengok skam dagawan pada benda ke bar atak yang jingpang. Dengan jingpang kam don bor show. Dengan ni ke second wave ke i mengahi kalau bakan don bor show ke second wave. Tengok tu hapo India ke belum matahi ke state ke state ke balang kiu ni covid ke depa Maharashtra la kiu Maharashtra. Dekat ni ke jingkiu daki along daki Phojar matapo India ke dina po Maharashtra tentang kedon Phojar kedon ba Phojar opsan jar ta terter de wi stik along syajar tam de khasan spa ta terter de ke bangi su kemen hapo jong ke jelam Meghalaya hajela Meghalaya ko bakalo mata pada ngi so ngo yuble namar ba ka kes ka bi gisngi kelong nang ja de ke ni gi borok ke de jing ku jong be ke jing snai ke jong ble ya ka jelah jongi boni ko beri COVID-19 ni coronavirus ang duna dan dia hapring jong ni ka jingkar pat nakaliang jonga ye ki paiba nosnong jong jela sobha ya kapan ai ya ketika COVID-19 don kam ban ai tika don kam ban vaccinate khnang bangin lait nang ni ka jing pang stom te ka jing ai menta jongi ya kani ketika COVID-19 ka wei bani dai da jong ka ba ar ben da ki wei dang ile kum ta ngai skam unu coronavirus ka ba jela hi barok wei unum la syuk ya kaman ban atak leban wan hapo jang jelah Meghalaya